Baby I will be a more kwaba eba jumedi so na send the be American Ghana TV we stand for the truth. The so subscribe ya but more than subscribe see ya wo hwe me. See ya wo hwe me but more than subscribe. Na nya ntie say abrochefo no mo ta hwe wo TV so nti na mo ta subscribe ko YouTube na bo J as in John and James J Ghana TV na wa subscribe na wa send me a bell no so na me a bell no so a the extend say send the video and say upload the video bia wo susu benya bi no wa hwe automatically wo ho a ebeba ho no anya ye video bia ahwe enne manya akasefo bi e wo me nchen ha se ya me no mo ba betwetwe nkomo nya me di djumadi ho tia me frɛ me nana k a champion wetin afrɛ me Santiago djumadi am de bro e one on one me betwetwe nkomo na nanya nipa ba akɔ na me ne betwetwe nkomo me nipa mienu e na e ba betwetwe nkomo na omo won sem bi omo ba be ka kyerɛ me ba akɔ de wadi kan abe expose na minim nipa o kan ho ode na eba no ba de me wate ase ne say ye J Ghana de aha e platform ene ye de ma obi bia ensem omo be kan no menya witness to it menya privy to it enti no ye person issue disclaimer said the ombeka bia no e ba ye enti mean defend because ya anko bi ye hu bi e ye omo e na omo ka ye de provide platform no e de am obi bia it's also so obi bia na ye be share you can also call us number no e wo no is displaying wetimi afre ye de also so person ka no ye be ma kwan na so aba we ka enti ne me ne akasefo bi na Asia ye ntwa ye ho na afi me mefa me guest no me ye no mo twetwe nkomo Manana, so be share TV and be YouTube. Ko Ghana. I'm on a canopy. And so man, I'm feeling it. Na brown crew. So I am a man friend. Ghana TV, we stand for the truth. Yo, and you are no near Dofo. Miss Rao. Eddie, I from me, Auntie B. Ashi. Bakodi ziengeze na majo su ziento saba minu asa opese wanije ede ensem na opese wote de chese opese wankasa no ofele ma ho a koso ahwe J Ghana TV ennepa wo ho ensempa wo ho ahoto wo ho enioma emuda ho ewo ho bi J Ghana TV ana kayiko mi J Ghana TV medase ye ma wakwa eba J Ghana so biem ene nipa manya omo sisi am ne on betwetwe nkomo no bi odika eye manasi cable watin ana say manasi the world changer ye nya no ena ye sa opanyin kase bi na didin no kwame amankwa boatin o menche ha me ni omo mienu eba betwetwe nkomo mpedifo mamu nyina kwa ba eyo so baba manasi wo de ye ne on the tifia ha da bia ye ne wo didin nkomo bebre na papa yi na meka se oye hoho enu nti no o de ma me ni kan fan free wo so bibia ye boko adum ne ahwe ye experience ye adwuma wa urade din ho ye eja kwa me bibia ye boko de ma ma se mo bobu ye na se mu o de expose bia ba o kasafa eye Odifo Kwabena Tewiah I don't know recent expose ya wa ye yeah na ya wa ha na wa sa ready asembio J Ghana fo nyame hira wona nyame hira ahwefo ahwe J Ghana so onye kase de tie ne se ye wo enam bi efe ne mmire na se opanyini tufie na ohun se ebi kura akora na ode ba fie a opanyini ni bisa se mmire utu wo he na wo kire ba bi a utu mmire na ansa na obedi a wadi se utu mmire ne wan kire ba bi efira opanyini di bia enye etino J Ghana so de on se moto ni se we stand for the truth. We stand for the truth, yes. Di baby anokre wo no e ho na J Ghana wo. Medi Odifo Kwabena Tewiah a wo the founder of Church of Rabbi, yeah. Na konfo no na boso nsam a wo ya wo di enwan ne nkokɔ ensan gu snap ewie kasa enyame na afre no no. What's nyame na afre? Ono ne say but enyame ye kɔ Bible mu a as a software have every right to say when you meet free will be a o mane yesa adwuma na software no mane ye no na no me kan say o ye nkwase ade o ye se na nkrofo so e ya bi twaso ti matie mahwefo we say atendidie bi but sane ma na wo ye no Odifo Kwabena Tewiah ye no there's no way
a Bible na da wa ye kenka no from Genesis to Revelation osofu bie ne wa nyame afre na wa ma ne nwosra papa wo gina nsuom etwa moa egu nsa ede ma ahohom eka se wo fre nyame enu nti no wono na hunu ne hu so ye nyame dwuma ba me am me so me hunu me hu se me tie me hu so ye fake because my ye de o ye ni bi da na mfiri nyame de ono Odifo Kwabena Tewiah ye no my ye bi da na mfiri nyame enu nti na ma papa me won right say me ka kire osofo ne say de o ye no say busu na wo som a de bia me ka wo Ghana ha na me de ma me ya ye mfanto san say Ghana ye ka konfo no konfo a ye ya tene dia yinim no konfo be ma me agrada konfo ba agrada okay me ko dem friend doctor sa ma mi de bia me ka so me de ya mfanto ye bibibia de tia me ya me de mfanto no say ade Odifo Kwabena Tewiah ye na ya konfo na ye ena me hu se maame ne so ye bi maame ne so ye konfo it is a konfo na di se adwuma no na maame ne ye na onye sofo na Kwabena Tewiah ye na odi sofo to ne ho so dia ene na oye konfo onye sofo it's not more right say me tu ka chen say de wo ye no won jan na ni nyamesom enko eni nyamesom nante eni nyamesom nse na data obra me ba ye na me ba be ka asem tu wie mu no na say wa sa be kasa ye Odifo Kwabena Tewiah also say the oil no ono esunsun nipa it's no is all in the name of Apanche now the director chiu video me the video bi be ma na the video na tu osofo a ogu nsa wo frɛ nananom die wo da o yisu o se nananom Bible no kra me yati ase sɛ edi bi ni soro edi bi ni fom anasa ase a woni pɔpɔ a wo benya nkwa aje ye na wura bi Yesu Kristo din ko a woni pa wo bebu na ni egu ase we so na wo nyame ba dia na sari pa no ye fake but so bi nyame ba no onim dia na me ka kire no so no Odifo Kwabena Tewiah nso ko anim me ka kire no papa se obi dia wura di ye adwuma ye mfa di fu from Nyankopɔn di me bo bi dia from Kwabena Boate but also from na ke a champion wudi ada wo so say obi sia no from Kwabena Boate a wo so because that is not your name. So we shall not frame me. Ke jump I mean so ko ye mi dinu no. Eti Onyankopon na wo nim no one na wo frame dia waje so. Now the divu for you batase nyame a. Eno na me se sa Odifo Kwabena Tewiah no. O mra back me kan kire ye. Ye ka se susun so ni ho. Ba ni dia na wo ye ni dia edifa. Edifa fi susun na se susun so me ba pastor. Me ba pastor. Bishop Twenebo a I am my prophetess Hannah. I saw him sorry. I am the one I'm changing here done into you can say into charismatic church. But now a so so kind of year near my but me papa ma me hu so mo kuma boada. Akoko promo nkumida. And only for that one day any incense adwa empire and candles oh me issue and all your bomb pie and one near my who ye ensure me ma say ensure ne haba no but opera be change church in free one that some can say be America e free susun so me ya bi do e di minim dia e hom to so Kwabena Tewiah dia no gina wo ye and you susun so e awonfra ne abosomsom edwumadie no wodie. Oh yes, director. Only position say. Na Israel for no nyame mo de nwan ne dia makọ ekọbọ afọre ente no so practice. I am there. So what be some assembly? What can say? Director dey tell say ewi ase ho. Se ahwe ya. Ye me di pa binum. At the Bible no, a portion or a piece of it be of one kind no. E dia be da ye say that is the full story of the scripture, but it is never true. Yesu Kristo ebreso ebesine we don't follow any disciple or we don't follow any human being but in the days of old prophet for you can say you go to them and all come so much no na ono de aboa na owie de akoba afode na ebi say urade Nyankopon kra no wo pe afode no ka kire Abraham say for dwan ko eti ka afode bon fi omre na enye bone. But yana yende mre aya sum nyame na yetia say Yesu wo be wu ye no ye faso de ma ye de a ewu ni ye powerful than Moses and Abraham and Jeremiah and Elijah no masem ana Onyankopon ka kire ye say ye guys said di we ne ne ma ne nyina ngu ni nipa esum mo nyina ngu wo
na yɛmfa enipa ni nyina da gidie ɛhyɛ na Awurade Yesu Kristo mu enti sɛ obi so yɛ sɔfo dia na wɔgye Yesu Kristo dia ɛne na Yesu anamontuo a otu yɛ na esi betu Paul oyusu word wɔse monhwɛ mi sua me sɛ dia me hwɛ Kristo sua no Paul ankasa na brabo no boy ne yɛmmɔ wɔse dia ɔno hwɛ Kristo boy enti ɛne bi na yɛmmɔ edi sɛ wo bɔ Paul brabo a wo boy sɛ wo bɔ Kristo dia wo boy yɛ ne bi ba so be ka kyerɛ sɛ adifo no binom ekumumua de mo ye mpaibɔ sacrifice de ma nipa enti no eno na ye di so dia ene no Odifo Kwabena Tewiah me kan kyerɛ ye sɛ Yesu Kristo na o ka kyerɛ ye sɛ ye bɔ ni di ansenkyerɛni besie na ye ngyan odwan a ye de kɔ asɔne ye so ane ye de kɔ kunkrum bia e de kɔ bɔ afɔde e ka nipa bɔ ne guso e bibɔ mpa ye ne ye ntwam ne ye fa owura Yesu di ni ye adwuma no no Odifo Kwabena Tewiah beso ka kyerɛ sɛ sɛ din na Onyankopɔn de amaye no sɛ din tumi nim na mo ensu da ho na tumi wo ma na papa Yesu si entwa saa de anim Yesu Kristo sɛ din bia ni soro ɛno ne ade wo ho no ye twam wɔsi ɛyɛ power wɔsi din bia ni soro edi bi ni fam ana asase ase enipa ba obenya nkwa ye kɔ Awurade fie kɔbɔ Yesu din for salvation for nkwaje enya ono nko a Odifo Tewiah na eyo eye wasofo akese mi mo bi din kyɛw obi te sɛ eye ajagraja oh na so no ajagraja de me madamfo Kwabena Siama ye fa ne Kwabena Siama minim ade nantwie kese pa na ode ye wono ne papa na o ye sofo ne papa ye fa ne Abednego Kwabena Siama no ne papa ene ai e kan say Abednego Abed ye ba Abednego papa no ne ba no ne ba pa Kwabena no ne ba pa ne papa Kwabena Tewiah no Kwabena we say Kwabena Jakraja no sa ye fa Kwabena Siama na ono no ne papa no eso wa ye mre ena papa no hande bibia de ma abrante no ena ono no onpese obeya asore wo ne papa no efie ho no ena wakwaji ne ba bi ewo e kan se kofodua ena wo ye na de me start expose e kura me your friend me Kwabena is my friend me no no York na na ye nam ye koba ye bibia ehu no obi na dressing nice se Kwabena Siama gina na ye dressing oh director wani be gine ho but wo bre he ni ba ho so hu aso akohye ne papa go ni bi eni timi ayeku ha na wa ye tum na ogina na Kwabena de na wa ye it dey o tum say wa develop another spirit bia a changing the free department bi emkra na ko wura sunsun bi nsem eti say me tena se me compare eniema omo ye na me ajakuraja say waka ba ne no kura say na me bo but me compare sa eniema na I can say it boldly say quotations of the church in the Old Testament the Odifo no but we say in the Bible from Genesis to Revelation prophet ben and what is son there's no prophet our son a good from bompire say me den san we frel when you go trade ampo our boss so asase agensa no prophet in the Bible it will banasi Kwabena yes kind of categorically say there is no prophet or yes idea there's no prophet in the Bible we say me see Odifo Kwabena Tewiah na jakuraja omunja quotations omu ye favor omo no that adiba kwete ne say ye betimi akan the whole scripture akire say be a Genesis chapter 1 verse 3 chapter 1 verse 1 to be a 10 but verse 1 no and verse 2 no we betimi anya the verse or the portion of B or A then na can send be no on what pick his word no kwa no de no na kasa say e sani nyame patch but that is not the scripture the two patches say ajagraja ene Odifo Tewiah you fake oh na ye can say Odifo Kwabena Tewiah you fake and ajagraja de oye bia na oya de na oye fake e two person say ajagraja so you fake well you fake yes o me person me kire say I have every right to say you fake adwuma na oye because one nyame sunsuma ba ne so a papa ti asem ni yo e ya na ye kasa de bia no akofa kramoni no na betoto ho kramoni be na wo so kasa ori Kristo ni aye mfa to ho da kramoni bi onu kra wo huru suma wo so no kra what does here wonu de wo gidie no eno ho adwuma na wo ye what do you believe as a Christian do you believe say Yesu ho wa bewu wa de mo jatoye if you believe in the Son of Christ and yeah, every other rituals and every other spiritual practices beyond if it has no base on Christ
then it is meaningless to the kingdom of God. So from Manasi. Yes, I'm back to the NAECAN. I mean, the kind who say, Utum rain watch this. Yes, Director. Rain a wood to Nadia now, so Director, I say, now my Bible can't so Odifo Kwabena Tewiah fake. It should say Ogunsa. Yes. The video number my year to Nipan Shebi. Okay. Ogunsa, Uchamwa, Esanso Frefre, Abosom. Insiona, a friend of Fram. I'll call you a near my Winshiro Mancrophone. Or send the video number. Okay. The video number. Matthew Shemra. And pray Buafo and which no Buafo, or my gun and Yankopon, or my gun and Yankopon, or my gun and Yankopon. When it assumed you in Yehua, and no pay your frefro said and Yankoto Frefra no Pabuso, or through your word and assassin or Nasuntia. You do within that chichiru, assassin Biara will soon near Bofo, any to me on my own transfer. Nemo yen fa will be a dear quack. Yen nanti will be assassin so quanti, Mr. Memoa, Mr. Quine, no master quine, no master quine, our assassin Bofo, Jumadia Babedim would have soon, the Enya Juma, near Busia Janebatua Wako and say. Asasi we who are with my nananum na I want to us walk na I drew one so I drew say ebra ya de asasi ma na yesu impuntu na hye musunsun ni atiasefo nyina na onyam ba enipa bi etwetwe wo ho ase wo sunsun editi asasi nti wo mu abaji asasi ko na wo ma na se susunsun bia da ete no na yesre mapam kyew na matwe mo ho na nipa bonefo a wonam ase no mayi na di na mayi na mayen so onum so odidi se wo da so wo sori se sum ne sen ba so wo koya ne so so obebo wunyankopon din di ene ne sa nipa ko no oyobusue ni na wo mpa de pa na ade a ye fa ne nyane fa eni nti ye de sa dumade yi ene sa ekuo yi ne sa kurodua nyina kyawo yehu ansa yehu a wo na wo che ejina na wo kan so eba mu yehu a wona ya janum wo do fa na mo frihye aduana wo wo no kraman pati won takire mantia wona ya som wo ena anopai man kodem de ne anuonyam me se enkosi nanson enkosi dadue no ba ko no sankyere ni wura nipa biara wone nananom atena ase na o ma ka asase ho asem na yaji atum na fa yaji asase ko ya ama no munkan wo nyina so wo akirikire ne bencheye munkan wo nyina amra na yehunu se nyamedifo anama yetuye na anya kwa esanse adwuma na ye ntoato so na se aha yeyi a ne yedi adanse so foforo yehu a wasam aya wo ntoato so na se wonni ho a kabribiara so nyeyie enti ina no pabai yesra wo mo a yesra wo adom nkonya wo mantam ha nyina ya frem ye de ahodi ne ahobrase na frem nyina sunsum a wo mantam nyinara ensamafo a mudi kan beji asase to ho ya frem a wonto atoaso nyinara ya hodi ne nyansa ntumi nya ya srem ara oboni ni die so mo man konim die mra mo man onyamra mo man shira mra na afa ya ji asase ne Yesu adwuma emrante ne maba wo kurom ha nyinara anya adwuma ye na se ye adwuma no so a emma musuo emma wowuo emma asase we so na nipa betena so obi nya emfi ohani akira a emma obi ara ngu Oman kuma bo mo na mo de asasi se bansa na mo ne ahohom aka gina ne ka bo mo ye adwuma na sram ye bedi nkono ma na ye mo am na mo kura fam ne safoa adon ne mreti mu sre am ya fram a wode adwa do bia ma me no amamre kwan so won so wode adobia enti menim se tuman unnim hamo na me hye wo bo enkosi adaduanan na se mutumi di etuman ma me wo mo a afa asase di ayo mo de ano mo twe man so wo so enso ya nya mo de ade anibre edi baye edi nubone eye ne de ene tumi me dane sankrofo de hyewonsa nkochi adadua na tata man sankyere ne yanwade nya adwuma na se adadua na pepepe nkrofo nyina ka bom no de chewpa ne ahobrase ba mpadefo yanim a ana nso so ye de odwan kase otue dua baba abayi waye enti me ameyire adobia me frafra wo enne me da anopai mama ni ngu adwuma mu gira ma chi agigina pa ni pa bonefo obesore se wo fakwati kwan ade adu bone di bayi ade ne ma bone de ene so ni pa kono mu si na no kwan na mungu na ni ase na mo fa ni fra ye mo no 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 nkasa mo sesa wo nyina adwene emra na afa obi ada hu se tumi ene safoa ekurawo nti me hye wo bonne bohye so ena emu gina eye mo atuma nti bohye ni tumi so
ne nsafoa aka no ɛno ne yɛde ɛsrɛ ɛnɛ abisadeɛ ne yɛahwehwɛdeɛ yi ɛma nipa bɔnefoɔ bi akwan yɛsrɛ sɛ wiase ne asase wɔ so sɛ nipa biara nom didi yɛ biribiara ne yɛde nsuo ɛna ɛyɛ deɛ a ɛne medane dwumadeɛ ahyɛ wo nsa mankodimdeɛ ne anuonyam ne yɛpɛ yɛ sɛ wodi anuonyam na afei sɛ dwumadeɛ bɛkɔ so a ɛnɛ firi nnɛ rekɔ yɛnna yɛm ne yɛsɔre no mu yɛwo ho adi kyerɛ wono sɛ ampara deɛ mesra wo ne deɛ mebisa wo nyinaa no adi nkonim wo ne nsamanfoɔ wo ne abosom tumi biara a ɛwɔ asase wɔ so no wo na wobɛhu wɔ no maka mo nyinaa ho abom na moayɛ adwuma ama me kɔsi atabianan no sɛnkyerɛnne ne anwanwadeɛ atumi ayɛ adwuma de naase ama wo naase nso bɛma wo menim sɛ wobɛtumi ayɛ yɛma me no hyɛ ma anuonyam adom nti amen onyame temu afoɔ bɔsoro ba asase Rabbi abɔfoɔ mode aduhwam ɛna ɛyɛ adwuma yɛde asase yi ne so bɔfoɔ nsuwansu ade ama wo ma wie no abɔfoɔ ɛne Kwabena Tewiah ɛyɛ adwuma ɛno nso na mefrɛ me ɛdɔn yi mu mommra mɛgyina aduhwam yi so na monyɛ asfam pete baabi a nsuo firi na ɛkɔka biara no momfa nyɛ asase mu adwuma apia yɛ tifi ne anaafoɔ ne nkonimdeɛ nyɛ yɛde afa na aseɛ ma yɛda wase adom nti amen Bueno, hacemos la cuenta. Odifo Manasseh. Yes. Odifo Tewiah na owo video. One day video no ma wo gu nsa no. Ohun sofo gina ho. On say there was gu nsa a enipa gina no ho a wo frɛfra honhom. Ba akokwa wo se ensuo no eye ne yere because ne yere edin ene nsuo no na ne yere na yede nsuo no to no. And so video ni no dia fatu na ho hwe. Yes. E confirm asem a ye kan nyina. Eti ye bi se ehun se. That time pacho so we Christian. Me a Christian. Okwa sorry. Yes. Me pacho wo sofo ma wo to odwan. Me sofo ma me to odwan da. Wo sofo o ma ugu ensa wo de ensa egu nsa. Eti sampacho obi se wo sofo ma wo nye bi. Na ko wura edna bi mu ne yesi to odwan bra na yenku na. How are you going to feel say enyame na di we wura na ye nyame. Papa, esum na yesum no. Se wo nya putu se wo sum ye nyame som de ya. Ene ye wo ye dan ye ba fifi ma hwehwem. Efre urade a etie ma oya we o paka kire wo say any other society any dey ye mfa Yesu di imam but so this sofudie to ho so the word of sofo now ade a wo ye miama ye bi da hu ni say we nyina ye abosomfre na mfa so bi amere nipa ami ma ye bi da wasante mampon na natadiem me ma gina ma ye bi da ba hu say sane ma wo ye nyina ma ye bi da no me hu ni say emfiri nyame enye papa anything be that to Odifo Kwabena Tewiah de wo ye nyina no meka e wa jega na sai ka biemu se wo ye konfo wonye sofo wonjai anyamsem no onfanto wo ombubu asore dan no wonye na sone ye so ye mo ne doso ye mo ne hire ye mo ne powder ye fantupan eni na wuta ene wuro eni na gro no wonsa ma ye mo ni se wo badwam sansa de wo ye no enye sofo dwuma ene wo ye no wo wi a wo di nipa kwagina nsuo fra honhom wi a no wasan di nipa ba be gina ho se Awurade Yesu dim na wo bo enti mi gina aka kire wo sofo Kwabena Tewiah se ni ama ya wo ye nyina ne ye abosomfrɛ honhomfrɛ emfiri nyame hwɛ so a no ye ohene ebi ye no no dwen se one Samuel na ekokasa ɛso na ye ahonhom abosom nsamanfrɛ edi se wo ko gina ba bi adi bibia ko ju from afre hunhum bi no without calling the name of Christ and I want to move fansa egu from gaze we Yesu di mu never. Christianity is not a tradition. Christianity enye amamre enye tradition we say we amane ayeye eti we dey say dabi nyame suma yeso no eye freedom worship bi nyame enam Yesu su bi ama yen say yemfa enam ye na ekukodro mra Awurade ani uba Awurade ani be kan asem kire Awurade wo sum nyankopon so de wo sum na problem no de aka no ono Awurade na be ye
enye di obi dem ase jinsuo we na fa kwasra we na fa ye di nsuo ye bisa asembi osofu Kwabena ya ka so osafu ansa no doctor be na oyare ne tie ne ya otopara no ma ne ho nto no osafu obe na osafu bi ti sa ne ho ma ne ye sofu Kwabena Tewiah to no wo yare ya wonan etu wonan ya ye operation 2 times wonan ti nsuo wonan epe ba bi apa ya gu papa baby o eje du kra okika ko huo na mu ano no ti me ne wa ka de mabra bon me kra nyina ma awurade de fa me ni su kakra mpo na madwane yi o na ka ati o awunya nuru se mimnya nuru a wo de awunya ntese me awo wanyini aka hunu se wo de wabra ma awurade no atwe afiri sa ne me e de anya abosom se ne abosom firi eti de wo jai bible no to no nkoye sa abosom nyuma no e na madana ta ne maba GhPage TV se me de evidence a so chain every David Esu chain. Ati Manasi. Data. Mami Musa wo. Yes. Asama wo ken. Me one. Me nim say ye gu nsa ye botwe di ampon kwa me din. Won sama akeke. Na wana ka so Nyankopon de kwa me data. Say de ye nyinyi di abeto no. Ehe ne ya tro Bible so Nyankopon de kwa me. Nyankopon ne din di enima ye Nyankopon. Eti no. Sa ne ma no ho. Obi o se Nyankopon ofiri free Israel fo nyina ye Ghana fo ede mu ko kinkan book bi abodamfo bi atro na mo de be story ma ye. Manasi, won se me akan wo concrete evidence bi ana. Efa emu die he efa Odifo Kwabena Tewiah de no. So because the way I wo kan say me wo evidence e chain book. Mami wo evidence ni bi na. Me da say me evidence. And the timi jey. Papa, I'm telling you. Papa Kwame Boateng. Yes, director. Odin no say Kwame Amankwa Boateng. Wo evidence no no. Well, Ghana na wasugu so na utie na wani so ehwe. Mr. Obamade na subscribe enne be one on one. Broni say one on one. Ghana dey say empu. Me ne Manasi K Boateng e na ahia. Enye ono nko a Manasi se na enim no world changer. Da bia ene na twetwe nkomo. Na ene so de obi edi na chi aba. Mementi ase nipa no so ye friend no Kwame Amankwa Boateng. Minim de eti odina wo se wo ye na evidence. Kame ho ne yenko ne nkotwetwe. Manasi. Yes, data. Wo evidence ni. Me evidence ni papa kesi. Oya witness. Anaso ye oya evidence witness dia na je say bia ade na me ye no ohun ye no obeka bia kan ho. That is it. We dia me evidence dia me dey be kire Ghana for said dia me kan nyina ye no kore. Yenko. Papa ya to oye whole package. Okay. Oye whole package e chiche ni mu anema bibire woni Odifo Kwabena Tewiah nantepa. Papa ya to we. Na kaku ya gidi kwaku anu. Okay. Etimama data wanka so bisa no na de on chiri nipa Odifo Kwabena Tewiah ye. Na o chiri wi a data videos ni enniam e wo no me inform na fa gum na obi a wo hwe Jega na hunu se adwumadie we ya wo ye no eye no kroturo na wo so atoro so san se eye no kran so na me de aba ambe ka kire. Kwame Boateng. Director. Memo wakwa aba biem. Mejoso. Manasi say woye ni evidence. Mimi busa ne say woye witness ana. Wo say wonya witness but woye evidence. That about only the tia wadaro ma woye evidence no. Okay. Obra mba abonte be ka Odifo Kwabena Tewiah asem. Mi wie ya na me dua mu. Na me ko hu se papa yi. Sa wono so ne Odifo Kwabena Tewiah aye adwuma da. Okay. Na papa yi me kai those days e wa Asempa FM. Yes, me kai those days Asempa FM ne ye ko. Eti me ye me hu am na so kra me ni wa Asempa FM no se anam na wo na omo se ne Odifo Kwabena Tewiah nante da no se oh wonim nam so fa wonim ne dia enye Odifo Kwabena Tewiah no be se wo ma me enipa anase me wo ma me hu nipa wo ye owi am se magana fo me hu nipa wo ye na maso no na mbeka se Odifo Kwabena Tewiah ye fake ogu sa wo ye se obi kura se o nya no kre enye nte sa eye se na mate se wi ase se wo anka sa upieto e ka kire wo se waje fosha ye nyina kinye wakonwa eka kire se wata ye nka se oboa eti enam se onu ankasa ne ko bi ohunu bi no ne nante ye bi eti me pesem de ne ba no onu ankasa be ka Odifo Kwabena Tewiah nipa wo ye no wi a data Ghana for be hu se evidence wo So bodu your mama. Kwame, bia ka se Kwame Amankwa Boateng a eye hwan ya. Me dasi bebre. Na me chia wa hwefo so. Yo, ahwefo nyina da wase. Me yosofo. Okay. Na
Awurade de na me so adwuma bebree. Ya no am one so. Awurade afa me so adwuma bebree. Christ Apostolic Church and a me. Okay. Me journey CAC 1980. Na me journey CAC. My rise na come be general secretary. Until 1988, 89 and then me join CAC. Na me ne Apostle Dr. Paul Hackman. Nassau International Deliverance Prayer Ministry. Owo achimota ho no. Yeah. Okuya madam for pa. Bi ni nyina na wo CAC pick farm. Eni jai ne kote sa so. Me no ko be ye adwuma bebre. Me ye the first general secretary. Na ne man ko yi amam. Ena me jai. Sabre na mako ye journalism course bi da ho. Na me yes okay, mba ko tron reduce. Ti me ja so le kra, me nya so le. Nti Awurade ye madom asempafo man ba bi share. Na me ye talk show. Nti hol na me ko hia Odifo Kwabena Tewiah no so ba ko be preach. Ti da ohu mi an no say me po asem. Ono o maskapa o ye diva. Oba studio na opon a obi a wa round bia o chiska. In fact, sabe na mo ho kire mu pa na mo kire me. Kasa ni nya mo me ma ye adwuma wo Vodafone for about 28 years. Me started PNT Ghana Telecom and I resign wo Vodafone. And ye when you pa o mani Kwabena Tewiah nya na fekra. When you check Kwabena Tewiah. Okay. That was born age and I was surprised. Because no say oh yeah me papa cry. Me chen about 8 years or 10. Wow. Yes. Until me resigned Vodafone, that was around 2008 or 2009. And I me resigned. In 2010, because I said FM. And I me share. Until now, me know be just from where I am to papa no. Me nya suffer. And I me nya adwuma yini. But o catch them me say me nya ho aya memra na o hwehwe mu ma me de nti a ho kire sa aba because me judge ma me betina afie no ene ma me de ma dwen sisi nyina asempa ne entua meka ne entua kokoye o hwe owi a opon ana akọ nti ukura din kese but nothing. Sometimes me nanti fi me fie Tantra Hills me laptop da machi nanti ko asempa ko ye program na ebi a mepon amanyeska afaka bafie tina brabo no eye horrible wo mma me yire egumi so nti o yes obeboa me no me so meji tu because oba radio so no se ne osi kasa na enye no no ye wona soro nti wanko anase wan men na obi gina baabi na o kase papa no tise ya obeka so odi ntro but e no crepa ti me koye sabri nyina na me ye program ye show na me koye na o ka kire me say o yo sofo ya sofo djuma na obuafu so wo gya Awurade adwuma bio eti me bo yi e be na so hia no 89 wo hia Oko Hackman yeah mini oko the party somewhere around 2006 okay na me no ko gya adwuma ye until somewhere around 2014 and 2014 ho na me no Odifo Kwabena Tewiah ishia okay enti me koye no okeka wo hye sa ankomo ni nyina o say e Awurade adwuma me gyato ho nti na ama me bre Awurade na ye me sa ti fast sa bre so na ma ba for me chest me ye me say me nya Awurade adwuma biem so I've forgotten everything about Awurade adwuma. I mean which could be true because every minute so for be twetwe nkomo wa ha so for Gideon we be obi amechia o also chair say sad na timi happen yeah say o jai Awurade adwuma to no so timi ha wa brabo nti no me kan si there o say Odifo Tewiah kan ye no so nti o kan no mani na chi na it say e ya no kre ohun ye nti no obetumi aboa me say Awurade adwuma we have something we call impartation. Yes. Akot for there no initiation. Okay. Enti no bia osofo bia ne senia o impart
ne adom no ebi emma wo nti oka no manage am ka say so betumi aya mamedi awa mesa akoye already adwuma because they say no me pese me ni obi abeye adwuma bi me ye adwuma ne dia na me ya me start me dia and also obey am nti because so call ne wa me kwa o ma misika sometimes to the tune of about 300 Ghana na odiaba me 150 150 oche misika opema sempa ti we ko si say me ni asempa for adwuma no me jae na me bafi ti me bafi no na say ya me mra mesra no ti bibia me kɔ sra no but ya na me fere okɔ akɔtena hɔ saa opon a no yi sika ma na akɔ benya small boy ti na e disturb me ti one day no suggested say me mra na me ne me yɛ adwuma no say no because ono e quick tempered ni bufu a obosu tro nyina na me so me the cool type okɔ odi okɔ hu ye no yeah sa na me hu no okay to be try me suggested chair say what the type of adino nka say otena wiram ti say Elijah no Ewurade soma na no abakuru no abekasa okasa wia no okɔ no akɔtena bush because the temper no say so ni partner say see na ne buafu see you do something to you we be shoko so e di for me ne sign na me ka me nka sem to me so na efi 2017 me ni nya problem me nka ne ho asem bia ba bia da I've decided say me nka ne ho asem bone da but say ama atimi me until I'm back out because my police for me ya chi me da sells about 22 days man be man no da or then yire omo ya me sa na yire ko high crofo guka no ma ba police station no ma be di never open my mouth because papa no me wa ko chire mu no o ma maduane di until nipa otisa na decided say if you oya me den kra me nkasa but they say no it seems like I too much for me but baby akoye na was so impetition ama wo no ehon wo boss batem say ayira ho petition me call ya me ne ye adwuma no me dan kra man ko one day me call ye na ne bufu yo discipline ma me kneel down say be me mu ade office wa conversity mu ade office so ti say nti mu ade be say me na madwuma no me say bra no me mu aduane adi asofo agu ani na adwuma no nye o modia nti anytime to wo for say you feel too big say obeba na me mo sika o ma me kneel down no wura ne fie no buy no so okoto ye den na me say omunyina so na so ngoto no so oh sorry no police are make at say koto say adai and from that day no my dreams aside menti it na osusu say den na I don't know sometimes or reactive funny or ye bibia he's not of himself no aye wi ono aka cho say kneel down I say me kneel down and o call ne dem bufu sa na or I saw them on office too but I could on no use o office ni mu a e wo outdoor o mu ana okodifi o fraban so no to ko hye na ne komadwo a na fi wasan aba sa no tie nti okoya oba na me kneel down well sorry them on why back canceling no be brave or started canceling Tuesday no we Saturday Sunday spend o ya sorry tina crofo aba be brave about 100 people na me koto ho ti me sorry you know na me who say I'm not of myself again until the next day me call you know excuse me to say na so for no mo ho no or education yeah all that into omo writing a disability into amadwuma no kosu also they write a lot but you better back A4 sheet you try 9 but 25 9 we are was try another 2 aka ho eno ne the second no achi e dey na ya na mo tworo me fa ne say the same company na nya case na makọ ne ho say osofo obi na obi anya case say me pese case no utwa mu mame obetro obama me ye di blue pen atro me din ye the red pen atro onipa na me ne nya asem no
edin ti obetro red watro blue watro red watro blue 25 e wo sheet ni so to betro 9 watro extra 2 o se de yehye no ti 9 no na obefodu ba ku bia de ahye 7 candle mu na 2 na wotro ye no wakote na o de abechechire candle no ho na o de ahoma na faso achechire nti chiri nyina na asem awuhia no na okankuso ti na enkontem nti ni sofo ba ku bi won no an assistant on na ye adwuma cha for 35 years on no buy no say how from a vision obuy no say vision na unimu ntro na am so obi ni mu tro say mu ye ho mu adwuma nti me nim say na so betimi atro de abetro ti me start say me tro na de no na emuvu na be ye me adwuma. So he never employed me. We never talk about payment or anything. Me started say me try de na de no move you know. Na be ye medwuma. De bia me kwa me kotro. Nti na me wo officer na me de ye na me be counseling. Nti office no me jai asempa dwuma no. Na me turning into secretariat. Now office wo here. Na me office wo Fankoberia. Not sorry, Odifo Tewiah sorry. Different office. Yes. Okay. Na me was store magia me dey yes adwuma. Okay. Nti me ja counseling na me dey yes secretariat. Me graphic designing. Nti because sabe machines ni na dey ba na sorry ho be be office ho. Nti me twa ni video. Edin na wo church ni na me na me twro. Na office me na me receive calls e man because ono use phone. Nti abrochefo no fra me am personal phone na me de ye de to radio ni TV so crofo fra me no mo chat me no mo kasa me ma feed every morning bia me brief no de akoso ti me kwa me hu say guys now mo use WhatsApp no man no just say ka cho say fa WhatsApp picture no wa be able to so obia no nkasa wo kwa ni afro maame where you na ba Brabetua 50 million ni enye wadwuma ma no mo disca number. I realize picture ne ko ni secret room wa e babaka ye ka se betua 50 million na so wo sika nko you come and pay this only be cause I know say me your software me jincrofo information for picture bra me wadwuma ma wa ya kan wasemu nyina ya throw photo na chi me dia come secret room esa me ba beti me catch them say me call ye no me hu say enti ma yes say amount na ayeye we di on kan bibia and am so di for that na on kan me hu ye nchire o say first na we yes say we jai enti no obno aso atro achire say fa 50 million ma we for 60 million ma we for 45 the minimum only 45 million. That's 4,500 and no charge. Tafi my band staff me adwuma e man o ma miska all right otua oka te se bibia obepon bia no bi obenya bia na o de ama banya se e da ni bubefu no okọ boso me ontua mika but da bia e be kwa e be adwuma bia no o ma miska am we come baby nti ye sadia na ekoso ko si se one day me da bia na me ka kire de se obi ntu ni fo obi ntimi nkasa na nim na sofo no nyina ne kasa de kneel down and no mo na kasa ti me begin am ko na me so I was also doing the same thing say ja okọ room it's true until say one day o catch me say me ba na ma me kneel down me ba me trans na me nenka so I'm the only person apart from na yere me to me confront you on certain things the year do baby na ka one day you call Oban FM ya buy na me so Odifo o wadwuma bi ka asori adwuma ya wo ye and no say there no say why na say one day baby bi asori na obi ama what are you going to do so you must start something even boys you kura mo asori so be a driver ni atoka ama no onye say so we can pay kura and I say no so on na ni je family ho to person okọ no koye fa am suggest say good go and do it because who depend on asori no nko na eno na ma wani brima gisika efi but ochina sa ma person you are down na me too I'm the only person me ne kasa nti
ebedu baabi no na asofo ni bi wo ha me ho aye omo hi because papa ne pɛ masɛm so much say ye kɔ radio so a me ne na ye bitimi interview no ye program all fine and ye baso so a ma settle officer me ye na dwuma nyina nka first oba obekɔ fa nka obɛwe akotwa photo no na ode aba but say me ye ni nyina wasɔre ho wo ye program say twa video nyina so ma no nti na chese bibi ekoso na me suggest trend say me Facebook account and also betumi aboa ma nkrofo recognizing and through that in adwuma no be expand no say fine and okra no ntia se you see to the bia honhom ne ma ne kwan e mo nye ye certain things na me explain it share no on na da and me say me wa me die ho be program was asempa no me the Facebook account we bibi a ho na me de koto nkrofo ehuna ade no na ekọ nti me ye na me de hu news na ade e bre no enti one day mo ha no attack me say me gigin sika on nkrofo nje na me say why nche na maji na de ye me ya ne say ye mpanifo enti se maye bibi me ba ho hu me hu asem bia da na da bia o ka say vision ojo too much be ma na ojo say enti hweye na o kire bi already shira wa nye ahomaso na me se me de already ase ba sa na mete en na me ni bi manya bi pen ma doctor cars na de nyina such as here but said be medication here me ma tonton me dia show mo ya nkwala about 9 try en cho nyina university already adom so enti no sana ma already ayeme enti odi mi ho adanse bebre ba all of a sudden wa frɛ wa sofo nkwala bi mo kra me metimi awo ene ye be shia wo ne office ho na okasa okoto o ya very smart pa wu ni sa no o ya smart okoto de ne sa bofompa okaprada okan we asem wo ya obeka ye ko out a wo abeko out wo bewu o de no me atoso to ke kasa de ni nyina wie ye na fa obi a mi obo mi din Jesus se me jiji ni sika jiska fi nkrofo so wan me jiska yeah, Facebook account na wo bie no na so wo di diska also me jiska fi nkrofo jina na nkrofo so Fred Iskaba nkrofo diskaba na ska na nya me nche na ba na assistant no Gabriel no no diska enti me no ka say call na receive the call man. Me receive the call through your own phone. My own phone. Me kasa te se Kwabena Tewiah. Obia fra me kasa on his behalf. Odo no ma me that authority. Say me kasa. Adentia. Na o receive call. Senka onya call na obetim dia command no. Aha. Oti ho na sometimes only good mood the phone command or you throw it away. On several occasions of a twatching. Ni bufu a microphone na ototwene ni bufu otimi ja sande asore ye na akoshe ni den kwasiafo mo ma sorry mo sorry ma better to her we have a problem mo wi a say that's how you use ntimi na me receive call no cause kakra bi na ne buafu baba mo abotra me ne nkrofo kasa they will show you appreciation. They do a co or those of the way only a cassa dear, or my fine pa, or but air cassa big, but ye throw of fear, and also said Jumana san a tear. Namana me casamano. It may bow to say, so for Manasseh, you, so ye, no witness. Also, I witness on your witness, or your evidence, also your evidence. Wouldn't enjoy evidence. Mammy, concrete near me be our own, mammy, concrete near me be. Because time the day Juma. Yes. Maybe yes, papa we come in canasa. But a da or attack Ochinoku. And a ma may be free. Because Ochinoku you nipa bia. Minimena nantia chepa. And to be free, Ochinoku the frame and answer me. Or mobile a frame. No, so what to say, or many papa na Juma and I'm saying no correct. So I sent those videos. Sans okogun sana de ni na me twa sa videos ni na won ade ma Ochinoku yes me send na twa sa videos ni na ono an dey try o no azu dey send them na police for no che me no omo seize me laptop am de koye bi enti na omo che o after Ochinoku or release that was 2017 bi enti na omo che o da o de den sabo bo form kan so akodi ne sika bo dua ne na de no so that I decided say papa we be ne ye adwuma bi because me catch her before say
da obeye me saa de ni bi no onhu me bi no who me say no come de me I can live without food. O se da obeye o saa de ni bi obeye se de oye nkrofo no saa na oye nkrofo saa na oye nkrofo okay osofo obi kura ba ho ma ne bo na so e ma ko do police station na me ko ka ho asem ntesu tete na ya ka ho asem na ko ka ho asem enti ka se da obeye me saa de ni bi no onhu me bi e na oye saa de no so I pack everything asem ne ba mi dwane tura na yere na me nim sa na yere ne hyase na yere na oyo konfo no ko ware no no yere e no konfo no ode ne ba se ne cousin aseso ne busuani ti na yere na ko ma no ba bia da wodi fie water trials oba ho na oda ofi afram place ko not no se papa no ne twempra no ja na yere no ware Mama no free Afram Prince and Eba. No, a comfort. Or your comfort. No, better than a man. Said the girlfriend there. And a comfort banning chain. Said, oh, so pano, you too many beefy Afram Suno. We don't catch them a train. So they are from no dear Juma. We Papa say Afram no dear Juma. Afram Suno me why. Yes, now I'm challenging you, Kwabena Tewiah says, oh, you are me deep. Only na pro nyina ngu ho so atiase with the security personnel yenko ne fie sa abosumu enya abosumu eni ne fie hey I'm challenging him so for Kwame because okachire Ochudoko say ono no daga na ha abosumu nyina no Ochudoko yo abosumu ni mi wa oye journalist nkrofo no interview won wo de wagye atum say wo yo sofo I don't think the man Ochudoko attacking no. Did you or the bar out no at the buy? Come in, make him. Now, who now so your software? Oh, me na punu. Nianko share na demo you say. Abusumuni na ni demo. Hold on, me and share video ba komra sisi a. Ni entoa so. Oche so nyame na okakai fo madwuma ngura sunsum fana se ne tubidi ma wasa fa brade meda wase Kwabena Tewiah nguru mani ma se da madwuma nya kase ya fana se ma meda wase sum bienti ame ho se ka kepoa no we betu me atwa Bra uno we na wo knife bi akai knife na knife ndi sakura ya wo de ti we na we betu me atwa twa Sabe se bia masa. Anko
Fabia Biam. I don't need some. What is inside? Can you say? That matters 5. Go shadow. Let's see free now. Let's see free now. That's not going to be what. Maybe can. I'm bad. It's not a baby. It's will be. You will also cry. You're back on us. I'm on the one there. I'm running on the board like. Oh, that was in fact, you see me go. Ngataso. And you're now back at us. I would about to see it. And you know, this is a video. Yeah. Or Google nsa wo ye niam pi. Wo na twa sa video yi. Na me twa sa video. E si won samu akura bi ase. Nsa won akura ase. Yeah, or hini small guy bi a o ma asase na mo pese developers e ba e be develop land no. Na ye koye sa de no. Timu ye ma ohene no. Ye ma ohene no. Na ya otai bibi sei. Media be ko ho de. Ma hu batensa de no ano de adwuma wasore. Ogun san wa sori wo. Akasa preko de ene snap de o de adwuma. Wo be ko no wo dan bi wase nwa bi wo esisi ho. Ene candles. There, come on. I once witnessed na me video ye. Na ya me ba wo, ya o ma baby asase nua ni se no. O ma ukura bibi sekan bi ma o ye o ma uka bibi. Abafo de sekan ko. Of ana ono a wo sekan. O wo sekan bi a and say akofra no. Aha. Padlocks ni bi sense. Nkrofo de ko. Nkrofo de ko. Me sa de no de amama kitapen. Nti o bi o ketwa na o kese e wo. Eno o di na me kra. nyama o ya ma me nyina me wo se amwa me. O ye nyama ma. Yeah, na ka se e destroy me because bra na me wasempa no me ko ho one day.
ɛna ɔde folder water gyina n'anum ɛna ɔsi bie w'anum ɛna opugu m'anum n'anu akyi no mekɔyɛ show me show no yɛ marriage relationship na fe me the politics ɛna ma asɛmpa for pamo nsɛm bi a mekɔ keka later mani ba me ho so me say what ɛdeɛ na ma yɛ nyɛ saa na mekasa and not just I know share to extent say they stop the program stop the program halfway and they pamo me fi studio and that's the end of the day and to them say na papa no work say me ba be adwuma ama no nti me cry no bra ti edu ba bi a me ni ayi what they say programs manager no me ni fine pa me ni kasa no say bra na be patch we wa on be beja asem no san bra be adwuma papa no say mama nko ba bi a say nti man ko nti that not that time no there ne me ni na ye adwuma na obeto teso na gu anu ma na asofo no bi anu on be commando sa anu dia pion teso pa na to gu manu nti ebedu ba bi na me odo me ye sexual programs na dia me nyo bi a me pema kra afi all of a sudden ba benya serious last me ho ba bia na me hwe me ho ba bia na me se ne pe me cancel na ye yie akase me de be koye adwuma nti one day na me ka chere say Odifo ade bi koso me mabrabu ma menti ase na o sa de e me sa kono din bi aba me so menti sa na se na wo so bi wo be ma say na onko na ate wo yire ti ba bi na so ti ba bi wa na o si niema na o ye sei nti sa na beba nti me de me ka chere say koye cell batch me suggest say pro ba bi a ne hutwa na ono aduane ma na ja unsatisfied so or bed and I'm say Odifo Kwabena Tewiah na kaso asemu onim say wo yire e na o se pro ba bi a ne hutwa ai no gas me ko pe oba na mo me pro ba bi a ne hutwa no nye den no sabi ya na me si me nyema me na me ye bibia nko na mete sa bre ne atumi afi me apartment obi on completed bi mu na makoje e wo John Tesro ho on completed no kura me nya dan papa ndam garage na me de curtains sinse mu na me ti so for kwame me twan awurade mu papa so for kwame nti na brabo no na me bo asem ya wo ken enye papa no o ma ye be che wo ne niam bi na wo de ne ho abufuo be keka nsama to no so no me mie ma no da since 2017 asem we aka e asem asi ma no wo ba bia da ma training no ayi mo fra bebre ma training on radio and TV bako ne ayi Cindy baby muso ati ne dia o te se o Cindy baby yeah kakaka no Angel yes Angel TV yes na bof be ne ye no train didn't call radio training okay you woni pa kase bebre I've been a programs manager for a radio before what obi te say ayi Fabregas or me say ayi yeah Fabregas one yeah na baby na me manager na wo hobi so ba be di ni na to nchen and ma be shewase enti anya se ye obi ye de e wo me mu ba be I never blame anybody for me down for rules because one man ho kwan a onipa no anya usa man kwa ne wo so mama aduane ndi a anka papa no nya kwa me de oye me na me de me ho koye until I'm carrying my own load. Since 2017, me radio for bebre, TV for bebre, omu me. Apostle Brian interview, Brian say, Kwabena Tewiah se me buy kura. Bebre frefra me se me nkasa. Until so better kill Ochinuku. Na me say de me kasa. Enti emfa de, se ye hu se woni na aye adwuma. Yes, me na aye adwuma. Wonim ne pa. Wonim ne pa. Enema no wo ye no. To you the won't say mfinyame me dia me hu se ni niema na oye ni mfi awrade e bi ne pictures any videos I will take yes but na sabi we are see abrabo because pe bi adi na me ko wie papa den so eti mo wo instances bi e no the one take coverage was one na one take any footage of it ebra police for no a cheer me no almost easy me phone and my laptop was in the pictures for me chain
ɛne nneɛma nti no ɔmo gyeeɛ na district commander of police myself and Emma specific instruction say yɛmfa phones no ne laptop no ɛnkɔ neutral ground. Now the three parties with the CID or no a person from or no corner memiko na yɛhwɛ yɛnyini nneɛma nyinaa ɛma no ɔba police Ofanko police station ɛna ɔmo di me phone no ɛma no de kɔɛ. So for 2 weeks yes my phone was with Odifo Kwabena Tewiah ɛna ɔmo bie WhatsApp group ɛwɔ phone no so na come and see me wa me so be obi amatra radio so akyɛ me wo obi nim bɛka say fans all over the world ni nyina wo phone no so ansa na ɔno de no so a me de bɛyɛ ka ho no ɛsoso ɛwɔ so na obi tia ɔdɔme no ɔtia onya access bia ɔbɛ frɛ me na nsɛmhu na me nka wa airtime we use phone 2 weeks ansa na ɔde bɛto police station hɔ ɔmo yi nyɛma nyina afi so yi nyɛma bebree free so the certain videos na de ma brepa ansa na me nsaka ne back and there been ko na me nim ko ya me fa so a mati ma retrieve bi sa video ya ba out nyina ɔmo yi ni nyina afi so ye awurade adom na me nsaka e tu o video foforo bi o other videos so ho other videos so ho abi ho me mpese be ba out be shock no to da mi jai na dwuma na ono so de abofo na ya dwuma meba asam na wo kan wo ho manasi wa yiw enye wo na ho mpese it also o kire niema na because I was so convince me o mi ehu say papa no truly on finyame mi twa bibia da o ma mi sika se okobo osofo bi aso ma mi sika se mi nko me ne sofo ba ko bi na fa ni bishop papa pani papa 70 years ene Gabriel ne koy ye koy o wantumi ankasa mo no ne police for so mu hia on ankasa ono so osuro police station o gidigidi so asamba na osuro to ya na me so di for na me scan na me ko ma wakasa ti me discal ko ma police for ni video ye e de buy police for na hu se me video ti me ba na me bo che na so ye de na video ye em so that time ye du me ho agro ene nyina ye ka sre ye nti niam be bro ho a video dem omo fa laptop na de no omo destroy because laptop no so de there we can retrieve it but phone there but ni brain no is serious you can me many ko what is a communication company ya juma pe such as nti video no there na come video bebre but still there are some videos me pese e boss a video no there are some videos me pese ye box a video no utie me ensem no ye ntwitwa so abe tenten me pe concrete evidence o video ye mo video na embark asem a manasi ene wo mie no moka o se videos de manasi bi manasi se ma ye de ni nyina egum ba me pe de wo so san wa MPA me pese me play ni nyina me de ba the right time of the director ye be bo ya mo tire because say me papa no me ne wo coach se se Odifo Tewiah na yere no me ahen na yere ya baako but this is the fourth wife. I don't get it. Wa ware 4 Oni omu nyina eja. Ware a ujai no aware. Unim reason. Osi wa ye adwuma awrade adwuma for 30 something years, almost 40 years now. Chese odipa bia obeben ni bia no obenya something against him. Even asofo kra ma fa ne na ase no obia ni ho wagya ne kwan amanako obepamo. Anasa odi abufu na. Ekimi musa quickly na yamfa yasam ne mrawe. Ususu se oni papa ni hia ye no. Unu se emfinya me occultism bi ana den na wo dwen se papa. Me from far no de na me fo se oyonyame di for kese pa. From far no. Na me say yeah from afar. But me call ne ho na me hu se no. Cause okasa se owo abofo no mo ye adwuma mo nya abofo. Begin what the kaka say almost ne source here. Afram and yes and the danoka. Or can open Afram the ensued the oka and then the backbone. Or source the power free. If you are ensuing. Or say ensued Mukrania 1 or 2 years. Okay. Or what's now around Aframono.
nti no ɛhɔ de yɛwo no to yɛ nti sɛ nsuo no bi kora na yɛsade kɔkoro no hɔ ne maame kɔ afuo mu na ɔkɔ wo based on the wowɔ mu no deɛ na wobɛtage papa deɛ na wohu sɛ papa no me mu deɛ sɛ da menim sɛ ɔnyɛ diifoɔ sɛnea ɔka menim sɛ ɔyɛ kɔmfoɔ yes menim sɛ ɔyɛ kɔmfoɔ Kwabena Tewiah ka kyerɛ me sɛ ɔyɛ onyame diifoɔ a mɛsi ne huu because me feel ni hɔ no na me suro paa because the way I know si kasa na de na me nim so obehit o ka che me so obekume ti na me so obehit me ti me feel hɔ no me kɔ obosom bi hɔ me kɔ ye no me kɔ ha okonfo baako bi e no frɛ won se papa bra ha wo be papa no enu abi no yusu nti akonfo so de ye di nkombo nti o pese wo gina papa do onti mu dia if that say unyame na wosom ne de dansa na oba na ho no go back to him and now say kodwani akot comfort na advice me sir no aba best ai oye den osom ne obo powers na bi no use ntene de okasa o mbibia obetumi aye me but bibinya the Pentecostal nyankopon na me na me som ne de dada na magyato ho no whether I go back and now say me nkoye okot sako obi wo so den me Pentecostal nyame na me som no me nko ho e ho de ontumi me and now say me pede a me nko do ne okot e higher down obo de no comfort de na o ka che comfort no na advice ma me pani bi oba on advice me sir me the taxi ne ko village ho nti me ba no ogina kwa ho no stop we no na me ka asase te free ho ne man ko ho bi mu enna obi directed me call my young guy bi ho wa bakrum ha we initiate asofo bebre ba nya ne ho asem ti na me ba me call bi du ya no bo bedin no ka chem se Kwabena Tewiah ntimi nya wo hwe nti ye ne ma ni nyina na me ka se ye impartation e wo initiation da o share me no share manajo be 12 o'clock why na share sa guy na me ka se me call ne ho wa initiate asofo bebre okrum ha into a courtism me power bru Kwabena Tewiah so a o just o striker meet my face no into the guy initiative o mu initiative be finally nti night na o ma me toto ne ma ni nyina ba ye o mu lay candle ni nyina na me share white shorts na me damu and also of commanding angels amame and no commanding angels too amame okot yes nti me ba fie no ba me be ye ho ne ma mama to red calico white calico a long story nti anaju bia me sorry o west a o chere me o recite west ni sir it's the initiative or courtesan yes because of so face papa yes and no quickly the time and so so come as me ba so wonu akofo na ba nti na me bisa nsense oh we all prepare but bisa say sisi ya no the person there be match into the occultism seminar whether to say that's what you join up oh that be jade that which I yeah maybe no so later but no be another day yeah what must say me busa will say mama nyama be two bia wo di gina so say wo kwame what amankwa aboate we ni we ntino wo gidi say and also say papa no eye Odifo Kwabena Tewiah or your occult and also Odifo Kwabena Tewiah on finyame mama say example no na me nkọ manase director medical ka kire so Odifo Kwabena Tewiah say ne backbone ene esu afram okay e ho no gini to me the backbone en finyame there be e ho afram okay and son or say or the angels and or the abofo and ye adwuma enya abofo e motia so say mahu bi da oh anything na mama ja asore ne ko yes oh sabi yes so sabi you fi ba bi ne ba e already the ya bi pain na me anu kura di machi sin ka omo ne me ko of South Africa no do omo ba e Odifo Kwabena Tewiah na me ka kire o gira ha ba challenge you na me waso odi me ahye bibi mu odi me hye mu anema pie odi me ahye mu 3 times o fra so fo ni na no ka kire me so odi me ahye o mu nanu ade ko no mo ti ase me da be nti ase
but so de be shemu ane mapie o de be shemu ane mapie nti me by all means de tie bia me fi hwa kɔ tia me se nkrofo ba obibi a ɔde ye omo ba me de no ye na anye yie ɛna ɔka me se wo bosum wo fie hɔ ne backbone we yes me ana me twitwa picture ni ɛno de akwankyerɛ de de ɛne bebre life mu akora do mo hyefo ensem ne dɔso mi gina hɔ mi video ni nyina ɔmo yɛ no mo yi afi ayi ne so odwan me ahwekwan be fa so retreat odwan ɔmo yɛ de kasapreko ne snap ɛne folder water ɛfa odwan ne ho saa na yɛ de ahoma kyekyere no kyekyere odwan ne saa na yɛ tu form yɛ de ne hyɛ life no yɛ dwuma mama mi enti yɛ na make say na we na yɛ de ahyɛ na ɔkɔ na so for ba akɔ se hwɛ na ha de ne ma hyɛ yɛ ka se yɛ ka enti aha de ne ma hyɛ yɛ ka se yɛ ka ayɛ hu enti yɛ go to fie hɔ ɔwɔ bura hɔ wasendua hɔ ni nyina ne ma hyehyɛ ase I've got the information I challenge him yo so what do you enti Kwabena Tewiah won fie awurade ɔyɛ comfort Eddie I challenge him ɔyɛ comfort TV papa yi ɛyɛ Kwame Amankwa Boate o say Odifo Kwabena Tewiah on fie awurade ɔyɛ comfort or challenge no ye wo bebre ye de be twetwe nkomo manasi ene ye pese edisi una ade na ba wo so ye ode director besra one thing catch ne say otwido ku questions na wato amana o me answer wo ka ma catch no o me answer wa catch otwido ku a challenge you Kwabena Tewiah challenge you wo say otwido ku ne kita bosum a wo Ghana ha nyina ena ono so approve am ye hu se ne ma wo ye ne abosom ne ma enti bra na be yi wa no ba bi a hu otwido ku so or no daga na bosumano period 2 person ka say be phone e hu ne yo yes okay yes papa no so ya ode me say o ya witness so ya witness o ya evidence it's evidence na be foforo bi o ho a wan ka data ube ka na almost said the tie me niama bebra enyo ono na aka kire me David before na me wish na ma di kan ka Odifo Kwabena Tewiah ho asem o Ghana dada yes ansa na me kwa kuhia no na me say obi a ne say de otie o say odwo yen say bi ansem o kan nsisi ye but e odu a wodwo and wo nsem o kan ye life experience na Odifo Kwabena Tewiah no o say ya kan ye yi ni video ne nsa ogu ni ne niama pictures koso bibia kire say o yi fake papa yi woni Kwabena Tewiah ye adwuma ama Kwabena Tewiah ma ne tumu ye Facebook a omo na e charging crofo mo di sika ne ba ma ko si asofo so Odifo Kwabena Tewiah eni mobile phone me kasa so nyina nura ama papa ya be confirm ne nsago ni bibia o ba be confirm eti no ye tia me kasa wo ye me evidence ni say wono na ndi papa no aye adwuma we ye se bia ye audio na nim ni ye to Odifo Kwabena Tewiah so nim papa ya omna kwatemeka aga na ntie wono na ni na ye adwuma ene wonim niema eye gudie dwase esumati dwadie ene esuma bra papa ni dia wono ehunu bia wabeka wobra na mesusuma di kan ba beka etimi na ye evidence atuma sam so say the American no dia wo free camp ho bia confirm say no kore to Odifo Kwabena Tewiah say meme boa mate na dia wo free the camp aba ono so kaso ono so boa etimi nti ena me so ye evidence in that time say wo bebre bi ni say ne ma papa no o yire no mo for say de kan yi ne ma unim de obey ye mfa no twan ansa yes ye mesa afre mu mienu okay abranche bi e wuni ho asem nyina ye mesa atena na be dia ka bi mami bi kura ba ayaresa ho mami ne yirae Kwabena Tewiah ni mu bi a challenge you na tu say obi tu ko aso mami na yira o so wa yira ye hu asoro bi na asofo na ku omo de omo ye niema e di so ka se mami bi ba ho no wa yira no tu confirm ye hu se mami na yira mpa dia e na nsema ma na si ba abonti America say eye wudi asofo we ngu Ghana no ma omu pi no mu ye no na ne ne nuka so lipa bi ya na si e ho si kan se de me kan me boa say no kretro do bi ko bi e hu bi ye bi e na me ba ya America ada no chinjefo di machine se nye no kore enti no data e was say embraso we no aye nyina de nyame so de ma ani ada ho de obu nu egu na so me no na me kasa ho awurade bo ada chobeti ase de ani de wo fo mo nyame mu no na me kasa na ho ne mo de onim so oye nyame ba no onim so owura
mo ko sum nyame na nye nyame na e wo sa da when ye kire de say e wo hwe yi na de wo da ni ni de osofo ni ye ni personal life so obi ensam ne ma pe o ye say oko club woni we nu kasa sane ma no I can never bring it out to say enu mo be fake cause nipa ye moja no na modwuma sorry never dey bia ye dey Yesu dey to so aye na ye wi aka se nyame di na ye dey enye no kore za osofo ye to aso ma de nyame ase na wo gina wo bo shatawale na wo sa na ka kire say the presence of God. Are you deceiving us and are you telling us the truth? Anything no Ghana for a Christopher when you go Ghana and you're preaching for Ghana, you're preaching for the Ghana man and can never be say ye to go ye and can never to Ghana the emotion. Obi Pia Fashi to Odifo Kwabena Tewiah. I said, no charge you for. What charge? And that's a control. Yes, sir, 70, 80. Data. What about to me do 40 million, 30 million? 1 year shame out. Put your preaching to send you see come also for Kwabena Tewiah. But one friend, I know one, Papa way, and a baby young friend in the casa. What your preacher send the Sika, who is so Odifo Kwabena Tewiah and Nakasa, and your software Kwame, among Kwabwate, and another casa. Former presenter of Asempa FM. Or for young and yet trouble, but J Ghana is tough for the truth. No, I'm the baby fear. That J Ghana, a new punch and young against such a flat trade before. Yan Cassa of you, Yan Cassa before Penny, Name after a film for the framework, a dear Duano, and call Ben Kumuno, Yan money and film, Yan friendly for concerts, and yet they ready is to buy. Well, what's more? Manasi Nakasano, and then all ban or the evidence, yes. Pastor, and I said, Kwame, Amankwa, or did the next Apostle Kwame, Amankwa Watson. You know, movie, a better no matter as you. It's a na subscribe, Sabi Adebiano, Ubenya, near Echo, the end to me, I'll let you see. And then we do see, I say, because of time and into, you better know share part 2. I promise you this, I'll bring them back. Now, you know, massacre train come on, delve into the situation. The American say, and yeka, that's the disclaimer we are issuing. And Ghana TV na yeka, and ye Kwame, Amankwa, Watson, and the Pabna Manasi. At the world change, and Omoka, yeah, we are just providing the platform for BBR. We are being neutral for everyone. It's myself. Yeah, the genuine things and a bebro. It's a more than a subscribe to Ghana TV. Your family and Naki a champ, waiting for Santiago. May don't be say on the May X9. You better say, bye bye.